tātou foi leo le paia ma le malo tātou I kalesia. Malo lava le whaamalosi nei tai au. Ia, tatonu nei tai au, ia la tātou woilu mo le tua. Amene. Leo te walau ato I man whaaloalo, ia tātou tulai man nei tai au. Ia whapena anu tātou whaaloalo, ia leo le a nai mai, moni mai foi, ia suafa o le tātou watua nei tai au. Ia whapena ona whaamanuina ma whaateleina lona vi inga nei tai au. Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah, Jesus. Siya tu ya yo ao. Te tala tu lo loto ya te ya ile nei tai ao. Oh, hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. We welcome your presence. We welcome your love. We welcome your mercy. We welcome your grace. We welcome you, Holy Spirit. We welcome you.
Say you are the child. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Ta pena lo nganga faftai le child. Tele na wale lo fam langa le yo le tua ya te oi ma. Amen. Lo na lo fale na maliu mai ai. Fio mai Yesu e maliu e tong yola oi ma. Fa na fo wina oi ma u la le nganga. Ta oi oi ma ore. A fine male tali yo le tua. Oi ma o lo staulanga ia te ia. Hallelujah. Oi ma o tama fai ia te ia le nei tai au. Meu tatou sa ve mo olive vau. Au ave tatou. Ma fa na o tau fa na wina oi ma o le lofa le tua. Hallelujah. Ta pena lo wanga faftai. Ka wenga mai ai na fai Yesu. Hello, Yo wow. Que se aí maranganga fia. Que se aí elo tabai. Wa fafetai. Lo fasiliatu. Oi ole na lo fama ya bato. Wasililo alokama wafaya ya matamafa tafamanu. Hallelujah. See I love you. Wa
Waftai e kalesia. Thank you, Lord. Waftai e o e teia. Rona lo fale na liutino tagata mai ai. Tau tau ina nala au. Sa mai lo na tata mo lo na soifua. Tau ngio laina e, tau ngio laina. Paula tanga toto tapelaina Yesu. Wa vea yo e ba wa fanau ile tua. Vale o lo wanga fatai. Fatai le bonio keriso. Fatai le bonio la fala tanga. Fatai la walofa. Ele se lo fa siriat. Ele lo walofa ya ibato. Thank you, Jesus. Fatai, Tama. Fatai, Yesu Cristo. Oh, olha a tua. Eu vejo a tua langa boa, solo. Na fae a tia o macho faleton. Fae a tia o macho a violenga. Fae a tia o macho elelea. Fae a tia o macho lea. Macho le bauton. Vai fama mai nai macho. Vai togi ola nai macho. Vai tawa meu tanu nai macho le manolo tot. O sina nai macho e pe orki ona o e Yesu Cristo. Lau fala tanga le na tapena ina moi macho. E fana wina i macho le vai male kanga. O macho tani o Yesu Cristo e mari mo fa ola lo macho ola. E macho te fa tai lo wolofa. Aftai lo fa maoni. Aftai lo ono sai ai matou. Aftai lo tu amanoai ai matou. Ale wai ai matou I manuia. Manuia nei fa manuia ya bravo. Ale wai te tala mo I matou o whanau anu esi. Wai tau whanau ina I matou. O manuia I matou I mea uma. O manuia I matou o na oe. O ola I matou o na oe. Wai Sauniga le ole whawa mau mo I matou. Tai le siti anga le tumai ma moe o matau whatali tali atu I ai. Tai wai ilo matau wa manoi le langi ma manu ia e whama mau. Ia vi ia lo suaf. Wha manu ina o hele atua lelei. Hallelujah. Hallelujah. Tu whatasina ia yo ao. Hallelujah. Give him a shout of praise. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you for your blood. Thank you for your divine healing. Thank you for your protection. Thank you for your word. Kaptai la upu. Sulu yo macho vai malama yo macho wala. Fa mamaina I macho. Macho vi ia lo wolof. Hallelujah. Joy patpatia yo wow. Hallelujah. Fatalo falese ao yo wa tafa. Hallelujah. Fa na wale tua. Hallelujah. Fa na wina le toto le tamai ma moe. Ele la wa sawe. Te fa tai wa sau te vivi. E la ka ile tua le tai au se viinga. E fa la ei oia. Amen. Hallelujah. Yes, Jesus. Tu patia wao ile tua. Hallelujah. Vea sau ile fale yoma. Si o limba. Hallelujah. Amen taulanga vinga. Vea sau ile fale yoma. Si o lima langa isio. Yehova mafua yo lo malo. Aole atua e fama. Pese yai. Sau fale yoma. Sau ile fale yoma. Si o lima la mai siona. Leo mafua lo malosi. Aole
tua e fama Matalofa ni so seisi ai ai elele Siva tata pa popoia Siva loa ma e ala mai apayo e mafatia ya venga uale maua sasa oloto Ave ya Yesu ave ile ali awae abanoa so tani tawi so mana oma tu ina te fa poema ya nei loa le upo le ora ala le opte ale aleluya ale aleluya ale aleluya ale aleluya Aleluya ale aleluya ale aleluya ale aleluya ale aleluya
Palaina wele biinga barbabalu. Thank you, Jesus. Hallelujah. Tala le langi le nei taya. Tala mai le langi. No mamalu. Si ayo ao ya teia. Love
we mena e whaia no mamanu le tua. Le se upo le se ngangana e le lagona. Pafonga le langi na vinga. O me mai mana vai ala langa i lau sua. Anene ina o e le tua. Le tua sini sini. O le tua mamalu oe. O le tua paia o. Hallelujah. Come on, Ted. Come on, Ted. Come on, Ted. Ala e ia na viga. Hallelujah. Hallelujah. O le tua tua maleni oli. Tamao le fava va voleri o le fide. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Ciao, ciao, e non lo fai con un po' lo so. O le tutte le lami, ma le la non. O e ona vi. Hallelujah. 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 You are holy. You are worthy to be. We exalt your name. We glorify your name. We magnify your name. We lift your name on high. Ora suafa sili suafa uma. E paia o e Jehovah wau. Le tua parabo isako ma Jacopo. O le tua Israelu. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Jesus. Hallelujah. Tuli atu ia te oe tuli vai uma. Tau oe lau whai wa uma. So se me whai leo whai mana vai ala langa i rong suafa. Whamanuina lo pai a le atua. Me umana e whai a e tau ia te oe. Oe lava pai a. Oe o le tamā le whamamau. E le aise tutusa ma oe. Oe o le pule au ao. Hallelujah. Alpha and Omega. Oe o le amatanga ma le gataga. Jehovah
mamalu le tua. Ta pena lo loto tato titalo. Lo mamalu le failoa mai tato. Ala mai o tato tita. Ia te o le fatu tua. Tato titalo ai na ia fatu nuina le tua lo finanga. Hallelujah. Lo mamalu le fa mafio mai na fa swinga le le tono ainga. Tono e kalesia, tono nua e maise watunu ma le lalolangi ato. Hallelujah. Let's pray in the spirit. Kapso taya tulolo wanganga ilona nganga le tayao. Talo tulolo mamanu le tua. Come on, church. Oh yes, Jesus. Yes, Jesus. Oh yes, sir. Saya orono mo hokoro sise. Saya orono mo siahanda. Roro mo hosiana mahanda. Tukuro no mo hosia. Turukuno hokoro sua. Wale de behekara santa yana na mahanda. Tolo koro siana mahanda roko. Yes, Jesus. Patanu ina lo mo malu le tua na fola ya mato my failo. O le tua fola ma fatau no fola. Abunu ia tai ola we kalesia ya to palolo. Komiti fa foile tua fa fausinia o malo sipseta. Sa bo New Zealand Australia ma le lo langi ya to. Kala tau tuni lo ale malu le na fola ya mato. Ele matala yo tai. Ma se foi tono mato wa inga le tua. Mato tuni lo ale malu le na fai lo ya mato. Te fai su ya inga le lei. Te fai su ya inga mato tia tono mato wa inga. Te fa tu la ya mato le mato tia te fina ngalo yes. Anga le lo no Israel le tua mato man tua. Anga le lo no anga le lo tua o yo no pale mia ona na fainga malo. Ola na ami mana tama wa inga le tua tama fai le fili le peti. Ai mato tali tono le na tunu na fa manuia yo na lau ele. Fa manuia ya Israel we lo file mu Jerusalem le tua. Mato talo mana tua Samuel mato tunu na mato fana na wai. Anga le fainga malo pale mia man kapeneta. Tu la folo tau fa ofia fa me vi ia la ofio. Ma se tama wa inga mai ate o ele tua. Fa manuia yo na lau ele. Fa manuia no na sami. Fa manuia ya Samuel manatina e uma le tua. Fa manuia ya o nga fa na. Fa manuia ya inga te just. Fa manuia e kalesia uma le tua. So te o vini o alanga ina ina malo la ofio. Ma tu talo ye lo malu le mato. Fa le nga ina le nganga. Fe vai ai ma le nganga fite na i lungo Samoa. Fa le nga ina mai o fitu ma fa malaya. Fa le nga ina fa ma di matangi vale le nei lo langi le tua. Ile mano le swafa o Yesu Kristo. Fa le nga ina foi tanto lunga. O mato matua le tua. Fa le nga ina tanto lunga mai ana bua lo fa pena na sai ti ai le tua. Ai fa sa loto lo fa nau. Fa pena na la toi lo upu. Fa pulaina mato la to loto. Fa pena na vava ya tu fa le nganga ya te wana oe manuia ya inga manuia inu mai kalesia. Manuia ya tu nu manuia ile na lo langi ya to. Anga le ya New Zealand mana fa nga malolo mato ya. Anga le so se kalesia. Anga le lau fa nau lo ya to no de ya tu. Fa manuia tama wa inga. Fa manuia le malo. Fa manuia nga wenga o business mo so se atina. Anga le oe lo mato tu. Fa manuia ya mato fa manuia le o kalesia. Ia macho ainga macho fa na lo ia la to a sa de chaya pe fo de tua macho jalo ia yo manui macho na goda fa tasi lo mama pe no si tio lo vi inga de chaya. Hallelujah. We give you all. We
Haleluia, ia vi ia oe tamani nei tai au. Oe taulanga le nā, lau i inga, lau whanau nei tai au. Moli atu mata elo matou loto le tua nei tai au. Peo si teu funga la au. E manongi na nei tai au, le mamalu lau o fio lo matou tua. Matu talo ia whauau mai pea, le mamalu le ia lo matou tua. Ona oe lo matou li, o matou ole me wala au tua. Amen, amen. Tatua lala mai lalo whautai. Hallelujah. Ja. Ia ori i ngai fo i le tua le tai au. Whautai wa tatua lia mai le tai au. Ia iwa na malu lulu tai au. Ia o aso ia wha e lore tau tai mata pala pole ale malulu. Ia e su mai lava e wha fo i le ingai le tua. Ia o lau whainga tau langa i le tai au. O lau whainga tauranga i le tua, a wāse manuia o oe malau ainga. I e fōa i maloto malie. I e fōa i maloto mama. O rase mea na tuu e le tua i lo loto le leitai au. Watu ai le tauranga i a te ia. Whai tauranga i le tua, a wāse manuia o oe malau ainga. O mawaina se whai upu wha pēr mai tusi a Filipi, lona mta upa e wha, au lona whai upa se whai mai tolu. A tolu nei whai tau e launga pēr e whai launga mo e tutu rai, i lea whata whai tau langa, maa sani e whai tātou. Au nei tai au e whai malu i tau le i a te oe. Wai whai mai le whionga le tua, au te mawhai a mea umalawa, i le wha maru si mai o ke riso i a te au. Tusa tātou te pepesa le upu masa nei o te mawhaia mea uma, o te mawhaia mea uma. Ai, alan mea oia, e tātou te whaia ina lawa. Ai sea, langa tātou te whaalango le tātou maa losi, ma le tātou poto. Tātou te whaalango le ta mai o ia te oe. Ai tātou te le whaalango le tua o ia e mai le fosia, ma le tele, ma le tawao ainga. O ana whaamalianga le fiafi nei, ma le tae au nei. Manu maa lo. A tau le malu, pau ale me tasi ane me, e tau sinio umai lau tā alu. Malu. A tangata malu, e whaalango i le tua. Malu le malu whi ai. Lale winga le tala. Tato mai le tala ia tāni edu. Na nafo tāni edu nunga tono le lua le ona. Wha mai le tala, e le i ai ane le ona. E sea, na whaalango i lona atua. Malu ia i lo matua tu. Mesa le tua tato amai tala le i puapua ngāo Yesu ke riso. Lale mena o iai. Tato whaalango le tala o masa ni iai. Telo whaasosonga ni tuta iai mo le tato o tua ma tato Yesu. A lale tala ni tato whaalango iai. Manu malo wasa whaalango lango i lona tama. Mea malawa o ati ngā o awhai ngata o lale poronga lo iai o awhai upu matala tangata na whailo tato wali. Aina manu maloa iai. Ona o ta whalango lango i lona atua. Ia, tauni lo loto le tiao, nei tai au. Pai se tau langa mātango fie. Pai se tau langa mai tono lo loto. Ia vi ia ile tua nei tai au. O le tua wha Yesu. Amen. O la lunga o le vasa o lona lofa. O la lunga o le vasa o lona lofa. Sao loto. Tato wala wasi tuturai mai, whanga tato pese. Ola ununga ole vasa lona lofa. Ola ununga ole vasa lona lofa. Saoloto, pe ole lupe. Ola ununga ole vasa lona lofa. Ulu
Mātou pese mātou alanga whiwhia tama nei tai au. Mātou alau lau whio ia whamanuia mwhapaia taulanga manfua ia lau whanau nei tai au le atua. Whaile mawai ma limo si o mātou ngaluenga la mātou atua. Ia ngā leti a kono manatou ngaluenga whaile ia. Wai fo e wa sia le malu nei tai au tama. Ia whamanuia na whainga taulanga nei tai au. O i lātou fo i lalu whiwhina nei taulanga tama. Ia whai malpoto, whai malatamai. Ia vi ia oe lo mātou atua. Tō engal mātou Sauniga nei tai au tama. Ma futa mai oe a ua wau pele mana lo whaunga. I me uma mātou te whaia. Ia vi ia mtanga vi ia oe lo mātou atua. O no Yesu o mātou wole mwala au atuai. Amen, amen. Thank you, Lord. Saunia lo loto, ta pena lo tangata. Talia, le taulanga na ta pena Yesu Keriso mo tātou. O le whaamanatu pātou te whaamanatu nei pēr. Le soifua ato atoa o Yesu na ofoi na mai mo tātou. Na ia maliu ai le Santauro na tongi o leina ai o tātou tangata. I le angasala ma le mātanga o mea sa tātou iai. Wa whapenana o mai i tātou le malama lama o le atua. Ona o le tala le lei, ma le mana o le toto o Yesu Keriso. Tamā nei tai au mātou sauni, e talia le tino ma le toto o Yesu Keriso. Mātou te talo ma mātou toi mānatu le atua i lo wanga le lei ma lo lofa whaasafua mai. Wa mawhai e pēr na mātou tutu i tai au uma ma mātou whaamanatu. Le maliu o Yesu Keriso. O le ala o le mātou tongi ola, o le mātou whaamangalonga, ma le wha o le tanga ua mātou maua. E le mawhai ai o na mātou tu ua i lalo. E mātou te whaia pēr ma le anganga le loto maua lalo. Mātou te mana tu ai pēr. Lo maliu Yesu Keriso. Whaafetai le taulanga o le tongi ola. Whaafetai lo soifua no fo ina mai. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. O le whamanatu mo i tātou le nei tai au. O le upol tu stala e peru, whai mai. Ana le ai se whamalingino le toto. E le ai se whamangaloino ang sala. Whai mai le tusi, ana le ai se whamalingino le toto. E le ai se whamangaloino ang sala. Wea alala mai mo ututu atu. Wa ta ua i tātou o whanau o le atua. Wa ta ua mi o tonu oe. Ta ua mi o tonu a. Ona o le toto o Yesu Keriso. We are justified by the blood of the Lamb. We are cleansed. We are purified from all evil deeds, all evil works of the devil. O mea na tātou polonga ai. O mea sa tātou leanga ai. Na vā ai tātou ma le atua. Ai o le mana o le toto Yesu Keriso na malingi lungo le sātauro. A lewa e alala mai mo o tūtu atu. Wa tau oe o le atalii, ma le awhawhine o le atua. You are justified by the blood of the Lamb. Wa tau ami o tonu oe, ona o le totoshens. Your feelings go against the way of God, the will of the Father. But you have to be reminded, you are purified by the blood of the Lamb. Wa umana whaia Yesu Keriso, le taulanga e whamamai nai. O ma whauwhaunga, o ma natu natunga, o langona to i lalo. E whapenana e to ma natu ai. And then you condemn your own self. Wa e to e whaasala I lava o ia te oe, wa e manatu I fo. Wa le aiso wa ngā, wa e le anga. Whamanatu mo oe, ua uma o na whamamaina oe, mai ngā luenga umalava. E tātou te oti ai. Amen e. Ie tātou loa ma tātou malamalama. O mea na whaia Yesu Keriso. Wa whaatawina I tātou le tau. Wa uma na whaatawina o I le tau.
O le hala tau o le toto o Yesu Keriso. Na malingi lungo le sa tauro. Fa tau ai oe, fa tau ai au. E leo se auro po se ario. A o le toto taua o le tatou ali o Yesu. Na malingi lungo le sa tauro. Na ave ese mai ai oe mai le whaafanongo le anga sala sa tatou iai. O mea sa lo fi ai tatou. A o lea ua whaapena na whaamamaina i tatou. Ona ua whaatawina i le mana o le toto Yesu Keriso. E ka le sia. E le ise mea na tatou le leia i ma le atua. E le ima se mea tasi na tatou whaia e le leia i tatou ma le atua. A ua whaamanatu mai le apostolo. We are reconciled with God by the blood of the Lamb. Wa ia whaia o le taulanga o le leinga. Ua wha le leia i oe mau. Lumo le silafanga le atua. Tatou whai mai le tusi le apostolo. Sa mamao i tatou ma le atua. Sa ta ua i tatou o whanonga le toa sa. Ai sea. E ese le mata ngao me sa tatou hui mai ai. Ai whaafetai i le atua, i le mana o le toto Yesu Keriso. Ese lau la le lei. Ese lau au le lei lumo le atua. Ai sea, ua whaamamaina oe. Ua whaamamaina au. Ua taua mi o tonu oe, taua mi o tonu au. Ua whaatauina oe, whaatauina au. I le mana o le toto Yesu Keriso. Aua iene i toi whaasaseina oe, i nau ala ngona po ni manatu whaal tangata. Ai e loa o e o le tangata ua whaasina sina ina i luma o le atua. E sili ilo le kiona. Ai sea, ona o le taulanga na tāpena Yesu. E ala i le soifua Yesu Keriso. Tāpena sauni te tau auina le tino ma le toto Yesu Keriso. O lau ngani mo oe a e tau auina na e ta ofi le si tātou ta lia whatas.
Tau atu tātou tu lai mai whamul mole. Lewe tau au ina le tino ma le toto Yesu Keriso. Le ava noa le te tala noa atua I oi le atua. Le upu na e whaalongo ma e whaafonga I nei tai au. Ia I loa ma e mauti noa. O mea ia na whaia e le atua mo oi ma. Ona o le awala na tongi ola ina ai tātou e ala I le toto Yesu Keriso. You have to be reminded that you are purified. You are justified. You were bought by the blood of the Lamb. We are reconciled with God. Don't ever condemn yourself. Have faith and believe in God that you are the son and the daughter of the living God, justified by the blood of the Lamb. Hallelujah. Wau fo ina o maua mai le li le mea na o tu ina tua ia te autou. Le la pon fa lata ina ile li o Yesu na I tango ai le areto. We fa aftai on the tofi ai le. Ma fa ia tu lo tino le nei o tofia. E fa masui o to. Ia o to wa ai. O fa pena fo I le ipu na wa umona ai fa pe atu. O le ipu le nei o fe ngai fo le lo toto. Ia o to fa ia le nei me mo fa mana tunga ia te ia so uma. To te ai ma to feinu ai. Ma ia to mana tu ai pe le maliu. For I received from the Lord that which I also delivered to you, that the Lord Jesus, on the same night in which he was betrayed, took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, "Take, eat. This is my body, which is broken for you. Do this in remembrance of me." In the same manner, he also took the cup after supper, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this as often as you drink it, in remembrance of me. For as often as you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death till he comes." Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father, for the sacrifice. Thank you for the blood and the body of Jesus that was broken for us. We do remember you, Lord. We do remember what you have done for us, Lord Jesus. We thank you, Lord, in the name of the Father, the Son, and the Holy Ghost. In Jesus' name, you may partake. Amai ana whai atu leo sau whaaftai a te ia nei tai ao. Tusa o lau talia o tino malatoto Yesu. Thank you, Jesus. Whaaftai Yesu le tongi ola. Whaaftai le whaamanga longa. Whaaftai o tau wami o tonu I mātou. Whaaftai le whaamaina o mātou langona mo mātou mawhauwhaunga. Mai ngā luenga I oti ai. Whaaftai tele le tua I le mano le toto Yesu. Wa whaatawina I mātou. Whaaftai tele wa mātou le leima la wafio. Ona o le mana o le toto Yesu Keriso. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father God. Thank you, Lord Jesus. Si ai o au ya te ia. Vai lo atu lo loto le tua le nei tai au. Declare the goodness and the faithfulness of God in your life. Yes, Jesus. You are worthy. Yes, Father. To be praised. You are Alpha and the Omega. You are Alpha. You are Alpha
Hallelujah.
We thank you and we give you praise. Ole mato pati fa fetaile ya te oe. Ono na luenga na e whaia lo mato wa tua. Lele lenga na e whaia moi mato. Lua auna e a apa mai moi mato. Ia ya te oe le balovi inga lo mato wa tua. Oi afia. Hallelujah, Father. Oi ale fia langa ya te oe tu. Oi ane fia tau lo le. Oi ane fia balau lo swafa. Olo ia le tali o mea umbalo matua tua. Oi ane fia langa o whaftai ma le langa o fi inga ya toi. Awai ta tau ia te olo fi inga lo matua tua. Awai ifo tō tuli vai uma e tau e mo inga o oi ane tua tasi. Le atua le lei, o le atua whamaon, o le atua le liliu o na nafi o le aso. Toi tu whatasi o ao, toi ame sau pate mi ai le atua. Hallelujah. Hallelujah, Father, we thank you. Hallelujah, Jesus. Father, we give you all the glory. And we thank you for today. Whātai molto ngiola nei whia moi mātou. Whātai lo au nei apa malawea ia I mātou. Whātai le lawe ino I mātou e ala le tātou roe kiriso. Lau toto o mahangalo ai o lau toto o mamai. O lau toto o whasalo toina. I al mātou talu ai atoi. Ia whoi le vi inga ia te. O le mātou pati lea lo mātou watua ia toi. This is a hand of praise. That's yoga. We love you. We thank you. And let your name be glorified forever and evermore. And all saints of God says, Amen. Yeah. You may be seated. Lala mai lala whaptai. Mese pati mo tato au whaptai. Ana vi angalawa iana so ele mali upo le tu le nei tai au. Nau lava I lama le taimi mo le upo le tu. It's a wonderful time once again just to share the word of God with you. Ale nganga whaftai mo tato ai ngā tuitai. Ele ngā tau tato o ona man tato ngā luenga lo whaia nei. Ai mo le atu le nganga whaftai mo le te uina lo tato malu nei. What a wonderful place to come to when you know that, you know, it's a beautiful place to worship and give God the glory and the honor due to Him. O mele mo le toi le nganga whamalo mo le nganga whaftai. I tato te unga whale me lewa yaso I le masina se umalambara tausanga. Lo whapea lawa na ngā lue tato mawhtanga o melea. Mo le toi le nganga whamalo whapea tu mo le tato au I le ngata le worship team. Ia le ngata leo le power team. Ia me se fwoi le tato media. O lo mawhaia o na whamaumaunga. Ia o lo mawhai fwoi o na tau fia tato Sauniga pe mawhai o na tu whatasi ia o na ngā luanga fofo whatasi. Melea o le vi inga lawa I fwoi atu I le tua tato o tatalo. Malo whaftai. Amele ave se pati le tua le nei tai au. Ia. O malurua tai au. Au wawa ia tulu nau mai le tua. Se ia ti le lota fia aisia. I le tau fia tātou ono si o mangalo tātou so I fua maulai. Al tātou nau le tua. Mele mo le tua le ngang whamalo tātou tatalo. Le ngata o tai au o asta I tasi. Le ngata foi le o asonga fua lo whapea na whaua ia. Ile mafutanga le tato prayer warriors ma le intercessors ele ngate lea o mafutanga te talo tama o malo si al mafutanga te talo tama e malo si atu lato I putilo il tembe fela tu fonta talo al mafutanga le matua I mafana whanai umana mafuta ma le atua mafuta lo le ausa o le vinga lai fo I le atua o no mele le watula I mai o no mwhai ona whatas tasi ma mafuta whatas e la uwhenga luenga le atua ele ngate lea ia whaktai atu I mafutanga tina mo le te uina le tatou malu I o tau o wani ngalo o la tau la vale o lo whapea o na ngafa I le whaleleia e le ngata te hulu tulo I tonu e whalongo loa ia se na namu manei o lo sau mai e le ngata lo mkuka me o lo whaile tatou tapo inga o no lo te unga whale o melea mo le toi le nganga whamaro ma le ngā whaftai tina ngata fui lea whaftai atu I le tatou e kalesia po le tatou mafutanga whapetani e le afiafi Ia lo whapea ona wha o inai. A wal tape nei na mo le si a tātou
tupulanga o lo whapeo nanga i mai. Mele mo le toilenga whamalo, nei te akono ia malo whaptai atu i le tō. Tu whaiwalo flima lo whaia nei tono le kalesia le te leo taimi. Moli atu le ngā whamalo, ma le ngā whaptai. Whaptai atu fwoi tō langalango ma le tātou ngā ruenga. E leo toi whaingofi aso, pita iane, e whaingofi me umalawa o no le li. Mele, mo le toilenga whamalo, ma le ngā whaptai. Le ngata tō langalango, ia tō ngā le fwoi mo ma umal tina. Ma le whanau, ia tātou ngā lui whatasi. Ele nei fo la ngol tato sui fo ngol tato ye nei me le fa te tele la sai tu foi la o to fo ha yo lo fa ye nei mai le va ya so ya lo fa pe fa o to ai mai ye fo fo nga mo le nga ilu mo tato nga le ya ono lo to a fo e pe na ye nei ya ani sa fo langa se uma tu tato Sauniga ya ono na wa ina ya fa pe na fa ngol lo po le to amen e tele a fo ai le ni imelo tano ya are la fa longo lo po le tu amen ya mele ya fa te tu foi sunga le di fa ya vu yo lo fa pe na ma to lo te lo ten ye le ngate tang fa to ila vaina ya mau o mai ta to le po le tu ya em fa ye ona o to wina ta to le ngate le po le tu al so fo ngam lo la ne ina em fa ta to wola sa va vali e tu sa mal fina ngalo le tu ele fo la ngalo fa ye ne ya Sumei no male. E la mele tu faccio auto, se pace via le tua. Now it's a privilege once again just to share the word of God with you. Ngai toi whapenana, mau e toi whasoa i upo le tua whatasim o tau nei tai au. And then we will still continue with the power of the Spirit of God. Tātou whaawau i pēr i lenga lue o le nganga pa i o le tua. Because when you look back to the early church, A tātou wawa ai le taimina whaamtali ai le e ka le sia mo mua. after the Holy Spirit came upon them, Ina ua mai ala fio ifo le nganga pa i e lunga ia i lātou. and now they start ministering to the people. Wa amata i lona lātou atu e whailo atu le tala le lei tangata. Not only that, they proclaim the word of God, Le ngata i lewa lātou atu e tala i atu pe la unga ina le upo le atua. but they also demonstrate the power of God. Ua lātou whapenana whailoa fo i le mana lea o le nganga pa ia. It's all because of the power of the Spirit that they carry with them. O mea umalava ia o le mana o le nganga pa ia o lo lātou tau aveina i lo lātou soifua. So this morning I would like to share with you according to what the Word of God says. O te wha loia o nei tai au le upo le tua e tusalon whetalai mai. And the title that I would like to share with you, O le autu o le mta upo e fia whailo nei tai au. what the Holy Spirit do when He comes upon you. O mea e whaia le nganga pa ia pe awhio mai o ia ia te oe. What He'll do when He comes upon you. O mea nā te whaia pe awhio ifo o ia i lunga ia te oe. Because when you see the lives of the disciples at the time, A tātou wawa ai ai le soifua o le au so o i taimilina. they were different people altogether. E matua ese lava le soifua ngā sa lātou iai. Since the Holy Spirit came upon them, Ai no a whaifo lau le nganga pa ia. they were very different. Matua i loa lale ese esenga mai le mea sa amata mai ai. Last week I talked about the infilling of the Spirit of God. Mai aso talu ai sa tala noa ia te oi le whaatumuina o i le nganga pa ia. It means that you had to be continually filled by the Spirit of God. O lona winga e mo mia le whaawau pēo na whaatumuina o i le nganga o le atua. Because we carry the Spirit of God with us. A wao lo tātou tau aveina le nganga pa ia whaatasi mai So tātou. we are carriers of the power of God. O tātou o lo tau aveina le mana o le nganga So pa ia. people don't see God, Le va ai mai tangata i le atua. but they see you. Pa ai va ai mai a te oi. So when they see the change in us, Ai loa mai lasu winga i te tonu o oi. and now we portray who God is. Na lātou i loa i lea o le atua mo i lava lea. Amen. Disciples were like that in the beginning. O mea ia whapena sa tutupu mai le amatanga. They were disunit, they sort of struggle among them. Sa iai lava le whememe ai le amatanga mai o lātou savalinga. There was disunity among them. Sa iai fo le loto whaatasi. They were power hunger. They want to control who's better than the other one. Na iai lava le langona na po oia sili manatu e pule lesi lesi. But when the Holy Spirit came upon them, Ai no a whifo la le nganga o le atua i lunga ia i lātou. they were very different people. Na matu ava ai lava se suinga ese i tangata nei.
Remember the last time that Jesus was praying alone at that night before he was betrayed? Mana tua le taimi ila sa te talo ai na Yesu Keriso i le po, ai wha penana sauni i la wha le taina o ia. Jesus wanted them to pray with them and also let them pray for him. Nana nau ai Yesu te talo wha atasi ma la tau, ma i la tau te talo wha atasi ma Yesu. But when Jesus came back, Ai rewa foi ma Yesu, check on them, ma ai atu ia i la tau. they all asleep. Ma tua mo moe lava. Like you know, no, they're all asleep. Me la tau umasa ia ua mo moe. They were prayerless. Wale ai ma sesi na te talo. Not only that, they're very disunity among them, Le ngata o le les loto wha atasi, but they were prayerless people. a ua le te talo foi tangata ia. There's no power on their lives. Ua le se mana i lo la tau soifua. But on the day after Pentecost, A o le aso leo le Pentekosto. when the Spirit came upon Ina them, ua fia i foi le nganga pa ia i lunga ia i la tau. they were united. Na wha penana tu wha atasi ai la tau. They were in one place Na la tau iai wha atasi le me atasi. and they were praying. Ma la tau te talo. It never happened before. E le tupu mua le mele nā. But on that day when the Spirit of God came upon them, A o le aso le na fio i foi le nganga o le atua i lunga ia i la tau. there is a change. Na i wa ai ai se suinga ese. Just like you and me, E pei ia oi le aso nei. we must have a change E ta tau o na iai ni suinga. that people will see Ina ia vava ai mai ai tangata. and people will know Malama lama ai tangata. that you're different. O oi o le tangata wa sui. Your face is still the same. Wa sui mai lau o fōlinga. Your hair color like me is still the same. Wa sui mai le lano o lo ulu. But the way you do things are different. A o mea te whaia wa sui. You start to talk really nice. Wa matana le lei mai o matanga o fia lau tau tala. You used to frown all the time. Ta tere lava na whaale tonu le telo taimi. Like you're a very old woman, but you're a very young lady. Iwa pea o lo matua whaere la atu le pu. But now there's a change. A leo wa ia suinga. You smile all the time. Wa e ata i taimi uma. Food or no food, you smile. Pere ise me ai pe ai, ata lava. Amen. Even when the husband came home late, Sa lava pe te latu le whale wa leva la fiafu. you open the door Tala atu whai te toa. and you smile. Ma e ata i lava. Even though there was no food prepared, Sa ua leise me ai o te ta pena but mai you mo oi. smile all the Au time. e ata lava. There's a change. Wa e suinga ia. People are looking for change Wa ai mai tangata ni suinga. from better to the excellence. I le mea lea sa e ai le mea o whapenana i loa i le matanga o fio le atua. So that's where I'm coming to you today. O i la leo te whea ui atua i ate oi laso Since le. you are carrier of the Holy Spirit, Ona o oi o le tangata o tau aveina le nganga pa you ia. have to know what he does and what he do. E te tauana e loa le mea na ia whaia ma le mea te tauna e whaia. Because the Spirit of God came upon you Wa ua fio mai le nganga o le atua i lunga i ate and oi. is inside of you. O lea la ua fio i te tonu oi. So you are a carrier, O oi o le tangata o lo tau aveina. the presence of God. Le mana lea o le atua. Let's go to the Word of God. Tato oi le upu o le atua. John 14, verse 15, 17, it says, if you love me, keep my commandments, and I will pray the Father, and he will give you another helper, that he may abide with you forever. The Spirit of truth, which the world cannot receive, because it neither sees him or knows him. But you know him, for he dwells with you, and he will be in you. A whai tau te alofa mai a te au, i au tau tausi mai a upolo inga. O te whai atu fo i le tamā, o na whai mai le ia i a te utau le tasi fisosoani. Ina ia tū mau pe o ia i a te utau e whaavavau. O le nganga le tupu mai ai le upumoni, e le mawhai e le lalolangi o ntali o ia. A wā ua lewa ai o ia, ua leilo fo i o ia. A o outau, ua outau loa o ia, a wā e tū mau pe ia i a te utau. E iai fo o ia i te tonu i a te utau. Jesus was saying, the world neither sees him or knows him. Fe mai Yesu Keriso o le lalolangi la tau te le o loa o ia. That's why they cannot receive him. O le mea nai le ma whai ai o na la tau te lia o ia. But us, you, A oi tātou, we know him. wa tātou loa o ia. Not only that we know him, he's with us, but he's also inside of you.
E le ngata ua tātou I lo o ia, ua iai whaatasi o ia mai tātou, a ua whio foi o ia I te tonu ia I tātou. Remember the last words it says, for he dwells with you and will be in you. Whai mai, ngā ia whola ia I tātou, o le awhio mai o ia, o na iai le o ia I te tonu ia Because the Holy Spirit didn't came that day. A wai le ia whio mai le nganga o le atu, le aso le nā. Because Jesus says in the beginning, I will go to the Father. This is what he says. Wan whai mai asu le amatanga o le a o walu ilo tama, And I will pray to him that he will give you another helper. o na ia whawai mai le ia te autou lesi fisosoni. So that he will abide with you forever. Ina ia tu mau o ia I te tonu ia te autou e whaavava. Not just for one day, E le ngā o se aso e tasi. but all the days of your life. O aso lava o lo soifuanga. As long as you live here on earth, Nā lava le umi e te soifua mai the olai. Spirit of God will upon you. O le nganga pa ia o le atu o la He's ilunga ia going te to oe. be with you, Whaatasi ma oe. and he's going to be inside of you. O le ai ai fo I te tonu ia te oe. Amen. Amene. So we are the carrier of the Spirit of the living God. O I tātou o e o tau aveina le mana o le nganga pa ia. Amen. Amene. Because now if you turn around and look at the promise on the second book of, of Acts, in verse 1 and 2, it says, and when the day of Pentecost was fully come, they were all with one accord in one place. And suddenly there came a sound from heaven as a rushing mighty wind, and it filled all the house where they were sitting. And there appeared unto them gloves of tongues as of fire, and it sat upon them. And they were all filled with the Holy Spirit. And they began to speak with other tongues. And the Spirit gave them utterance. This is when the prophecy, when the words of Jesus became a reality. O I le na whapenana whaailoa ai le moni o upu ia na whetalai ia Yesu Keriso. Ina ua whapenana awhio I fo le nganga pa ia I lunga o le aso Pentekoso. Jesus says in the book of John, he will be with you. He will be with you. Whai mai o ia I le tusi le evangalia Ioane. O le ai ai o ia whaatasi ma outou. But now, Luke says in Acts 2, it says, now it finally came. A lelo o tusia le fo mai o luka whai mai. O lea ua iai o ia whaatasi ma outou. Amen. Amen. It's no longer a promise, but now it's a reality. Wa le atoi ai o se folfolanga. A o le mea moni lava o le utupu. Amen. Amene. Amen. So it's no longer a promise, but now it becomes real. Wa le na o se mea sa fola. A o le mea ua whapenana mea o le mea moni lava utupu. So now let's go to what Paul was saying to the Corinthians. At second book of Corinthians, verse 4, 7 to 9, it says, but we have this treasure in earthly vessels, that the excellence of the power may be of God and not of us. We are hard pressed on every side, yet not crushed. We are perplexed, but not despair. Persecuted, but not forsaken. Struck down, but not destroyed. O ia te mātou le nei o ipu o mea. Ina ia I le tua le matua tele o le mana. Ai le mai a te I mātou. Wa popo ngā tia I mātou I mea uma. Ai le wha atu valeina. Wa whememe ai, ai le matua whememe ai. Wa sauaina, ai le tu la foina. Wa lafa tuina I lalo, ai le whano. If you listen carefully what Paul was saying, Ai whaalongolongo to ai le mea le tu sia Paulo. it says that, but we have it, this treasure in this earthly vessel. Whai mai ua ia te I mātou le nei ipu o mea. We have it. Whai mai o lea ua ia I mātou. We are the earthly vessels O mātou o tangata o whapenana I ai. that carries the treasure of heaven. O lo lātou tau aveina, le tamau ainga leo le langi. This is heaven's treasure. O le awa lea ma le tamau ainga le mai le langi. But now we carried it with us. A o leo tau aveina, ei lātou. Whatever is in heaven, O a lava mea o le langi, it will be related to us through the power of the Spirit of God. o mea nau atu ina mai ai tātou e ala I le mana o le nganga paia. Hallelujah. Amen. So we just carrier of God. O I tātou lava o tangata o lo tau aveina. You're le not tua lea. alone. E leo nā oi.
If you listen what Paul was saying, Ai va leile mai fa longo le men fa mai ai Paulo. we were hard pressed, we were perplexed, we were persecuted, we were struck down. O fe me ai ai le matua fe me ai. O fa penana po ngā tia ai le fa atu atu valeina. Saua ina ai le tu la foina. They say, La we're fo never tuina being- ngalo ai le fano. We've never been crushed, despair, or even forsaken, not even destroyed. Pe mai ai lava na tu la foina ai le ma fai ona la ona fano. Why? Ai sia Because they carry something. ono la tu tau aveina se vahenga o se me o la mai le They tua. carry something that others don't have. O lo la tu tau aveina se me mai le tua. They carry what God has promised. O lo la tu tau aveina me na fola fola e le atua. Jesus says, I will send another Pe helper. mai asu kariso le auina mai le fesosoani. It means that there was a helper before the helper. Pe mai sai ai le fesosoani i le fesosoani. Another helper, it means that there was a helper before the Holy Spirit. Pe mai sai ai mo mo le fesosoani ai le nganga paia. So the first helper is Jesus. O le fesosoani mo mo la o Yesu And Karisto. the second helper is the Holy O Spirit. le fesosoani lo na lua o le nganga paia. Jesus is no longer with us. E lo to ia Yesu Karisto fa tasi mai tatou. The first helper is never being with us again. O le fesosoani mo mo e lo to ia o ia fa tasi But mai the tatou. second helper is with us. A le fesosoani lo na lua o ia tatou. Wherever we go with the Po helper. fele me tatou te ia tatou te o ma le fesosoani. We'll never be forsaken. O me luluina ai tatou. We're not going to be struck down E le aise me whano ai tatou. because we have something O lo ai tatou se mea. that we carry with us. O lo tatou tau aveina fa tasi mai Whatever tatou. problems comes our way, O a fa fita auli angai mai. we have a helper with us. O lo ia le fesosoani fa tasi mai tatou. Whatever problem we face, O a me tatou te whitai ai. we have a promise with us. O ia le folanga fa tasi mai tatou. And he's going to be with us forever. Ala ia fa tasi mai tatou e fa vavau. When you're down, he's going to lift you up. O ani la ngona toi lalo la fa penana siti o ilunga. When you're sad, he's going to give you joy. Ai fa no no e ia oli oli na te vatu. When you are broke, he was going to give you more. O ani me o nuti mo mo ia ilo loto la tu na atu ya te oe. We carry something. O tatou tau aveina se mea. So when that Spirit of God came upon you, Ina ua fio mai le nganga o le tua ilunga ya te tatou. allow him, Whaatanga o ia. invite him, Wala aulia o ia. appreciate him, Apsapsapaia o ia. so that you can carry him with you. Ina ia e tau aveina o ia whaatasi mo oe. Because the answer is not you, O le tali e le o oe. but the helper inside of you. A o le fesosoani o lo te tonu ya te oe. Amen. Amen. So for example, when you're thirsty, Ma fau pe e fienu. and then you look for the water, E vava ai le se vai. and now I see the water, Leo o vai atu le vai. and the water is in the bottle. A o le vai le tonu le fang. So I take a drink. That's pretty good. Ia, na inu le na e longona le le o le vai. I feel satisfied. E longona u whapena le whaamalia ina oe. I didn't drink the bottle. O te le inua le fang. I didn't swallow the bottle O te le i wholoa fo i le fang. because the container carries the water. Awa o le fang o lo tau ave ina i le vai. So I don't need the bottle. O te le mana o mia le fang. I need the water. O le vai leo te fia inu ai. And in order for me to get the water, Ina ia o maua le vai. I need to have a bottle E te tau ona iei se fang. to carry the water E whapenana au mai ai le vai. so that my thirst will be quenched Ina ia whapenana whaamalia ina ai lo fia inu. and I will be satisfied. Ona whaamalia ina ai leo au. People are not looking for a container. E lo toi wa ais tangata i se fang. They're not looking for the carrier. E lo wa ais e mea e tau ave ina. They're looking for the real thing. E la tau te wa ais e mea moni lava. And that's the water. O le vai lea. Amen. Amen. So we have nothing to do what God has done.
Wale eise mea tātou whaia ele mea na whaia ele atua. All we need to do is have faith and obey His word. Pau ole mea te whaia o lo whātua tua mai ustai le upo le atua. Because the change comes from the person inside of us, Wa o suinga anga I mai ono le tangata le te tonu oe. not us. E lo o tātou. Because of the helper that we carry with us. A wa o le visosoani le tātou te tau aveina whaatasi mai tātou. Amen. Amen. There's a funny joke about the water, but I won't do that. La le whai atu le mea maaliana e whaatau le vai. But let's see what the Spirit of God will do when He comes upon you. Tātou wa aipo la ale mea whaia le nganga pa ia pe a whio mai lunga ia I tātou. Since the Spirit of God is the Spirit of truth. O le nganga pa ia o le nganga o le upumoni. This is the first thing that we have to know. O le mea mua le te tau le tātou loa. You know, you have to speak the truth and know the truth. E te tau na e tau tala le mea moni, ma e loa le mea moni. Now in the world, they say there's no absolute truth. Le u whai mai le nano langi, e le se mea tau, o se mea ua moni mani. Whatever you believe in, that's the truth. O le ale mea te tali tonu ei, o le mea moni la. But that's what the world says. A o le ngona na o le nano langi. This is not what the Word of God says. E le tu sala le mea whai mai le upo le atua. Because the Spirit of God is the Spirit of truth. A wa o le nganga o le atua, o le nganga He o le will upumoni. lead us to all truth. E mai na te tai tai ai tātou I mea tonu uma. A lot of problems in the church. O le telo whawhitauli le kalesia. Because there's people with opinions, but not the truth. La tau te usi tai ai le o le mea moni. They always want to, to state what they know it's true. Pau lava le mea la tau te manato e whai, o le mea whai mai e moni, ai le mea moni. But it's not from the Word of God. Ai le tusa, mai la fionga le atua. It has to be from the Word of God. E te tau lava ona mai le upo le atua. Because now it says, as I remind you, in verse 17 says, the Spirit of truth whom the world cannot receive, because it either sees Him nor knows Him, but you know Him, and He dwells within you and will be in you. This is what the Word of God says. O le upo le atua whetalai mai ai. A lot of people, they're trying to prove something that is not true. Telo tangata o latu tau whai e wha amau nia se mea le moni. But I tell you, when we have the Spirit of God, Ai tau watu ia te oi, ai ate oi le nganga o le atua. it will tell you what is true and what is not. E tau watu e le nganga o le atua le mea moni ma le mea le moni. Amen. 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 A lot of people will say nice things. Telo tangata e whai, tau mo whai e whai te stala ma naia. They try to, to convince you of what they think is good. Latu te tau mo whai e wha Sofia oi se mea wha peilo ai e moni. I will just want to tell you about something that it's real. It happened, but it's real that it happened in the church and in too many churches. Tau ate ate ole mele o lo tupu tono le kalesia ma lo tupu tele e kalesia umalafa. There was a almost like it was a scam, but people believe in the scam. Something that is not real, but the way they say it, it's so amazing. It's so good. It's so real as you listen to them. O se mea foi le pe se mea tau whaavalea e pe fōlinga mai o se mea moni o tele tali tonu e tangata ai le moni. And I believe that you're being deceived by these guys as well. O tele tonu sa whaasei nai foi oi. And this is the thing, what they call, it's the one coin. Mea le tau o one coin. The way I listen to them, Ina o whaalongo e mea na latu whaamatala mai. I have to get to the plane and go to Australia. O matua o fiaru lava e whai ma o alu i Australia. And then I do the first stuff and then the second stuff. It cost me more than a lot of money. Mea mo mona whai, melo na lua na whai, ola, ke leo le kupe ngā ruai. And in my mind, they promised in 2019, they will give me millions of dollars. I lo mawha whauna lato polo misi mai whai mai, umaloa maua mai le miliona. It was so real. O matua moni lava. To me, the church will not ever they will do nothing. Ia tau, ele to yesi me popole ele kalesia. 2019. I lua afe sfulu iwa lea. And then 2019 came. Ina ua o lua afe sfulu iwa. And 2020 they say, now it's set. But in 2020, you have your millions of dollars. Neo fai mai lua afe sfulu iwa, lua afe lua sfulu, o lewa maua, ai maua I was so excited. Ma kua ufia fia lava. My wife said,
look, you have to pray. Fe mai tala le faltua e te tauna e te talo. I said, don't worry, it's coming, it's coming. E te au te pole la ngai mai. I was so convincing. Wa matua te tonu a. It was so true. E moli le melea. You know, they sent me a code to enter, Ia, tele mena lafo mai te au te tali atu ai. and then I calculated it. Ia mo tango fa avasenga. Oh, I was so happy. O matua o fia lava. You're not going to do anything. Ile ko isa me ke popole I a. will bring the coins, Ala o mai a and I will build my church, ma fai ai ma tia e le ekalesia. because it's all my idea. O mea ia o mama fonga ia na ia. And then 2020 came. Ina o mai le luas fulu. Nothing came. Le ai ma se mena tupu. But the COVID came that day. Ai sau er covid. Hallelujah! Hallelujah. It sounds so real, E ma fau pe moi. but it's not true. Ai le mon. Did I ever ask the Holy Spirit? Na e fesili e le nganga pa ia. No, that's me. I didn't. And you as well, amen. But I didn't ask the Spirit of God. I was so convinced that it was so real. O tele fai le nganga pa ia na o tele tonu e moni le mea lea. I make the first loan and then the second loan. Ai le no ngā tupe mua ma lesi lona lua. And they said, here's another thing coming. I said, stop it now. Stop it. Toi fai mai ai le lesi mea lea ngai mai fa kolo ia. Ka ofi lo ngā. You know, not only that, I'm still paying the first loan, and now I'm paying the second loan as well. And they say, this is better. This is what they say. It's better than the first one. Fa mai e sili aku le mea le me momoa. How stupid I am. E se kau fa va leo ngi ka. But now, if I ever consult the Spirit of God, because He was with me ever since, I will never pay a loan. Ana o fesili ngia pe o te tala noi le ngang pa ia. Manu tele tinga ina tong selo. We have things in the world now, Ia mea ua i le lo langi le taimi le nei. almost like it's the truth, Toi titia a pe moni. but it's false. Ai se. How can you identify what is wrong, what is right, what is false, and what is true? Fa fena e loa e moni e se e pe sao. You have to consult the Holy Spirit. E te tauna e tala noi le ngang o le tua. Amen. Amen. Now, because in John 16, verse 13 says, however, when He, the Holy Spirit of truth, has come, He will guide you into all truth. Not to all truth, but He will not speak on His own authority, but whatever He hears, He will speak, and He will tell you things to come. E amiliu mai o ia o le nganga le tupu mai ai le upu moni. E tai tai e ia te utau I upu moni uma. A wale e tau tala fua ia na o ia. A o mea uma e wha longo ia o ia. E tau tala I lava ma wha ilo mai a te utau mea e o mai. It says that He will guide you. Whai mai na te tai tai a te oe. Whenever you need clarity, O a lava mea te mo mia ai se wha mauninga. wherever you need proof, O a lava ni mea te ilo ai e moni. you need to depend upon the Spirit of God. E mo mia lo wha lango lango I le nganga o le tua. Because He will guide you. A wana te tai tai a te oe. Not only that He will guide you, but He will tell you things that it will come. Whai mai le ngata na te tai tai a te oe. A na te wha iloa te fo I a te oe mea o lo anga I mai. What amazing is that? Amen. E se le matango fio nei mea. You will know what will happen La e iloa le mea la tupu. because you do not know what's coming. A wa te le iloa le mea la sau. But the Spirit of God will tell you. A o le nganga pa ia le na te tau atu I a te oe. He will lead you. He will guide you. He will tell you. Na te tai tai, na te wha iloa, na te tai tai o I mea uma. Hallelujah. Amen. He's not far from you. E le o ma mau o ia ma oe. He's inside of you. Lai te tonu o oe. All you need to do is connect. Pau ale mea te whaia o lo wheso tai. Talk to Him. Tala noa I a te ia. Get too familiar with His voice. Wha masani I lona leo. Hallelujah. Hallelujah. And He will talk to you. Ona ia tala noa He mai will lea I a te lead oe. you. Na ia tai tai leo And oe. He will tell you what to do. Mai ia wha iloa atu I a te oe le me whai. Amen. Amen. If you're looking for a new car,
A fe o e tia va aise ta vale fou. You do not know which car you want to buy. E tere I loa pula ta vale tifia whaatauina. It's either Nissan, Toyota, or Subaru, Nissan, Port Toyota, pe Subaru. Isuzu, or Shanghai. You don't know. E tere loa. You have to ask the Spirit of God. E te tauna e tala noa I le nganga o le atua. Not only that, you talk to Him, E le ngata o lo tala noa ia te ia. but you ask Him for the finance where you're going. E ta o te fwoi po fele mea te aule no noa mai le tupe. Amen. Amene. He will show you, Na te whai lo atu. and He will say to you, Ma whatala noa atu ia te oi. stop it. Tuu. Stop it. Tuu. Don't waste your time. E wale wha mai maualo taimi. Use your old car. Wha ngal ta vale tuai na iai. Still running. Ngai ma whai ngai alu ai. No finance. Le aise tupe toi alu ai. No repayments. E le koe kongia se No no. headaches. E le koe ki ngai molo ulu. He will let you know. E ka ua koe e le nganga ia te oi. Amen. Amene. Because maybe that new car is coming, but it's coming with a problem. O le ta vale fauna te mana o e sau. E sau e mo whaafita auli. You never know. E te rei loa. But He will tell you E tau atu e le nganga o le atua. because He knows things that are coming. Wa e la te loa le mea o lo angai mai. If you're a single man and a single lady, Whai o oe na te nofo tua tasi tama ma le teine. you know when you know that you need to get married soon before you get 50. Wa e la ngona o e tauna e whai poipo e tele i o lima sifuru. It's okay. Numbers are just numbers, you know. Le whaina le matua ye. But you have to know who's coming. Ai te tauna e loa po ai la sau. Because, you know, the one that is coming, make sure it's not a rasta. O tangata la e sau e leo se lasa. But it's somebody that fears God. A se tangata le leu whapenana a mai le nganga o le atua. It's somebody that loves God. O se tangata e whapenana I loa le atua. A woman and a man that goes after the heart of God. O se teine po se tama e muli muli le loto le atua. And you have to rely on the Spirit of God. Ai te tauna e whaalango lango I le nganga o le atua. Because the world can bring you something Wa le lalo langi na te au mai so se mea lava. that will suffer your life for the rest of your life. I te mawhatia ai ma e awhaina I le telo lo soifuanga. That it will make you far from God. E whapenana tauma mau ai ma oi ma le atua. And also you come with a brown eye and a black eye. Ia la e savale vale me ma se maka palpala ma se maka enga enga. You have to know who the Spirit is. E te tauna e malama lama I le nganga pa ia o le atua. Because the forces of evil nowadays Le mahalosi o ti Apollo le taimile nei. is so strong. Wa matua mahalosi a. It's coming in a way to confuse the church. Wa ngai mai tono e whapenana wha le malama lama tangata. Not only to confuse the church, but to draw the church away from the truth. I le ngata na te whapongi sa tangata o le a whapenana a ese mai tangata ma le kalesia. The power of this world will try and make God look very small to you. Le mana le matau tia le ngal wengal ti Apollo e tamu whai ti tia le mana o le atua ia te oe. Not only that, he's got very little power, but God is very ineffective. E whapenana latu tamu whai titi le mana o le atua. O matou natou loa foi le whai ti tia le matau tia o le atua. And this is Satan's purpose and call. A le mafo anga lea ma le mafo whaunga lea ti Apollo. So that you won't see the truth of God. Ina ia e lewa ai le moni ma le whaamaoni o le upu o le atua. Remember when you have the spiritual armor, you have to have the helmet of what? The helmet of truth to protect your mind. Mana tua ai te oe le ofu tau lea ato toa e te tauna i ele pūlou o le o le tanga e pui pui ai lo mafo whau. Because the salvation of yourself, it's all inside your head and your mind. Wa o lo wha o le tanga o lo wha penana i ai le te tonu o lo mafo whau. And the truth has to fill your mind so that you will stay safe and save all the time. Ina ia wha penana pui pui ele le e lo mafo whau na ia e tu mau ai. Ma sefe i oe le tele o taimi o lo soifuanga. Amen. 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 If you haven't received Jesus Christ as your Lord and Savior, A whai e tele italia Yesu Keriso e vea mali ma whaola. the devil is playing with your mind. O lo wha penana te alo le te Apollo ma oe.
The devil is just filling your mind with lies. Whapena na whaatumuina. Lo mafofau le tele o le pepelo ma le ti That's apolo. why you have to receive Christ in your life. Mea na te tau aina e tawhitalia Yesu Keriso I lo So that you soifua. will have the spirit of truth in your heart. Ina ia whapena na ia le nganga leo le upu moni tono lo loto. Not only that you are saved from the past, Ele ngata u whaolaina oe mai le tuanai. but also it will give you a purpose in life. Ma la whapena na tuina atu I fo le whaamoe o le soifua na e o lai. Because that's what the world is offering us. A wa ole mea leo lo tamu whaile le langi a watu ia te oe. Trying and distract us from the truth. Tamu whai whaase se oe mai le upu moni. But Jesus himself says, I am the way, Mai whai mai Yesu Keriso o au nei o le ala. the truth, Mea moni and the life. ma le ola. No one comes unto the Father Ele eise tasi e luatu le tama. but by me. A o Yesu Keriso. See, now we have Jesus as the truth. La la tatou loai o Yesu Keriso o ia o And le he upu moni. points us to the way. I whapena tai tai ai tatou le ala. And the Spirit of God will show us A le nganga pa ia o le atua na te whai what loia i Jesus tatou. has said to us. O mea na whapena na tala noa mai ai Yesu ia i tatou. Hallelujah. Hallelujah. Number 2, Mea lona lua. when the Spirit of God comes upon you, Ina ua fio mai le nganga o le atua I lunga ia te oe. he will glorify Jesus. Fe mai o le aia tuna mai le mamalu ia Yesu Keriso. The work of the Holy Spirit is reminding us of who Jesus is. O le ngaluanga le nganga pa ia na te whaamanatu ia i tatou Yesu Keriso. And to see him in the eyes of faith. Ma tatou wawa aia ia te ia I mata o le whaatua. Because the purpose of the Holy Spirit in our lives Wa o le whaamoe mai o le nganga pa ia I lo tatou ola. is to glorify Jesus in our everyday living. Ina ia whaapenana vi ia le tua I mea uma tatou te whaia yaso whaiso. He will show us and remind us how wonderful our Lord Savior is. Nei te whailoa mai le matango fi o Yesu Keriso le ai, I o tatou ola. Amen. Amen. You know, when you've been friends with somebody for many years, Ina o whaapenana lua whaauo mas tangata I se tele o tausanga. you know, if you get married more than 40 years like me, O whaapenana iei, tu whaatasi le whaapoiponga pe tu sa mal, ova mal fast food and tausanga. sometimes you take things for granted. O iso temi te whaapenana e whaia I mea I lo lava malosi. You just do things on your own. E whaia I lo lava I loa. You don't appreciate things. Wa ele sapsapaia matalia le lei mea. You're expecting a lot of things O from your whaapenana e wife. langona wa tele tonuina mea tele o me lo malosi. And a lot of time you complain a lot Tele o temi wa whaapenana e whaitio. because you're being hurt with her and with him for many years. Wa whaapenana e langona lo tingai le tele o tausanga. But when we have the Spirit of God, Ina ua ia te oe le nganga o le atua. He will remind us to value things. Whaapenana ia whaamanatu mai ai tātou mea umala. Amen. Amen le. When you come home, A e sau le whale, appreciate your family. tali le leia lo ainga. Amen. Amen le. When there's no food at home, you appreciate your wife. A e leise mea ai le whale, whai whale leise whawhine. And you said to your wife, E whai atu ia I lo tō lua. look here, my beloved. Ai atu, vai mai oe lau pele. You're so wonderful. E se lo la le lei. Even though there's no food on the table, E ui lava wale eise mea ai lunga le lau lau. you are more precious than the food we E have. sili atu lo au le leise mea ai pe a wha pe o Even iai. though we will be on the Facebook all day, I na tele taime te alu e lunga le tusi o fōlinga. it's okay. Lea whaina. I will say for us tonight. Latu loa au whaika leve ma oe. You know, you have to appreciate things. E te tauna e amana ia ma tali le leia mea. Amen. Amen le. When you come home, you said, bring a smile into your home. E sau lo whale a maile ata ata I lo ai. Even though the house is all in a mess, E te vai atu le ngasu mai o le whale. the children never been bathed for the last 2 days. E le I malo lota maiti le aso atoa. Lu aso talu ai. You never say anything that will hurt the wife. E le mawhaiuna e whaisa tala whaati ngai lo tō You just said, even though you're not being showered with the kids for the last 3 days, E na le tai e le tamaiti mai nei aso tolu. but it's okay. E le whaina. Let's just have another party. Te whaisa si tātou fia fia. I will just go to the McDonald's.
La tatou wo il McDonald. And I'll only bring the ice cream. That's all the money I have. Inga la askulimi lava le mea ma Let's have a whaina party of ice cream today. tatou fia i nei askulimi ma And everybody's happy. ia fia tangata uma. He had to bring joy into the home. Wa mai le oli te tonu le The ainga. Spirit of God will remind us of how wonderful our Lord Jesus Le is. nganga pa ia o le atua e wha manatu le matanga o fia Yesu Keriso ia sa uma Don't ia forget tatou. what he did for us. Aua nei ngalo le mena ia whaia mo i tatou. Because without him, there is no remission of sin. Ana le ai o ia e le ise wha mangalonga o Without angasala. him, there is no washing of sins. Ana le ai o ia e le ise wha mamaino o angasala. Without him, there is no righteousness for us. Ana le ai o ia e le ise tawa mi o tonuina mo i tatou. Without him, there is no way to get to heaven. E le ise awala tatou te o i le langi pe ana le ai o Without ia. him, we will never have a chance to be called the children of God. Ana le ai o ia e le mwhaina tau whanauina i tatou. He has done a lot. Nga whaia ia le telo mea mo tatou. Now, since he cleansed us from Ia the wha past, mamai tatou mai le tunai. now the Spirit of God is able to come and dwell in us. Le lau ma whaia e o na saulenganga pa ia ma fio i te tonu ia i tatou. Because Jesus has cleansed the temple. A wa uma na wha mamai Yesu Keriso le manamalu. Because we are the temple of the Holy Ghost. A wa o tatou le malu o le nganga pa ia. And the Holy Ghost will never dwell in a sinful temple. E le ma whaia na fio le nganga pa ia i se malu angasala. But the blood of Jesus has cleansed us, A le mana o le toto Yesu wa wha mamai making us tatou. clean before God, Wa tatou mamai lumo le tua. making it available with the Spirit of God, Wa tatou ia le mea wa papenana mana so o i le that He will nganga. come and dwell in us. Ina ia ma whaia na fio mai ma nofo ia i So tatou. that wherever we go, Wa whiana me tatou te o iai. we carry the power of God. Wa tatou tau aveina le mana o le tua. We have the Spirit of the living God. Ia tatou le mana o le nganga pa ia. We have power to face the evil, Ia tatou le mana tatou te whea ngai ai ma le ti Apollo. and we have the power to destroy the enemy. Ia tatou foi le mana e whaalea o ngā ai ma whaatoi Because lalo ti Apollo. authority is being given to the church A wā le pūlanga a tōtou a tuina mai le kālesia. as the temple of God. O le malu o le nganga pa ia. That's you and me and the church O mau o malu o le nganga pa ia. has been cleansed by the power of the O blood of Jesus. whaamamaina i le mana o le toto Yesu Keriso. Now the Spirit of God is able to do His powerful work O le lau ma whaia i le nganga pa ia o na ia whaia ngā luenga mamana. because now the temple has been cleansed. A wā o le malu o whaamamaina. The temple has been washed. Le malu o whaapaioina. The temple has been purified. O whaapenana whaamamaina. Now the Spirit of God enters in our lives. Le lau o whaapenana uru whale mai ai. Le mana o le nganga o le It's tua i not tatou. because of us, E le ona o i tatou. but the work that Jesus did. A o le ngā luenga na whaia i Yesu Keriso. That's why He said on the cross, Me nana whai mai ai le sa tauro. it is finished. It Ua is done. maa, ua taunu. We've done the work for the temple. Wa ia whaia le ngā luenga mo i tatou. No longer the temple that built by the hands of people, E le tatou a whapenana tau o tangata o le tua. but the temple that built by God. A o le malu na whaia e le tua. So you are a walking temple of God O o le malu sa vali o le tua. that has the beauty of God, O lo iai le matanga o fio o le tua. that has the light of God, O lo iai le malama o le tua. that has the power of God, O lo iai le mana o le tua. that has the deliverance of God, Wa iai le whaasaulo tonga mai le that tua. has the healing of God, Wa iai le whaamalolonga mai le tua. and the prosperity from God, Mana te mau ainga mai le tua. because we carried it with us. A wā lo tatou tau aveina mai tatou. Hallelujah! Hallelujah. You have it. Wa ia te oe. You have it. Wa ia te oe. All you need to do is to renew your mind Pau ole mea o le whaafau o lo mawhawhau. that the Spirit of God is with me, Le nganga pa i o le atua wa ia te oe. the Spirit of God is upon me, Wa i lunga ia te oe. and the Spirit of God is inside of O me. lea fwoi wa i te tonu ia te oe. When you go home today, Ai halu le asore nei. He's not going to stay here. E le nofo i. He's going to go with you O le awha penana lua o. because you are the temple, A wā o oe le manumalu. cleansed and purified Whaamamama whaapayaina. through the precious blood of Jesus Christ. I le mana o le toto Yesu Keriso. That's why Jesus said, He will glorify me. Mena whai mai a Yesu Keriso. E whaapenana vivi mai le nganga pa ia ia tia. Because now
This is what the church should be. O mea ia te tauna whai e le kalesia. And Paul was writing to the church in Corinthians, says there, 2 Corinthians 3, 17, 18. Now the Lord is the Spirit. And where the Spirit of the Lord is, there is liberty. But we all, with unveiled face, beholding as a mirror the glory of the Lord, are being transformed into the same image from glory to glory, just by the Spirit of the Lord. O le li fo I o le nganga ia, o le mea o iai le nganga o le li o iai le sao lo tonga. Au tātou umolo wa ai tātou le pupula le li e peise I o se whaata. Ma o tātou mata e leu fitia. Wa li ua ai tātou o folinga I nai le pupula e o I le pupula. Whaapei o na o mai le li I le nganga. It says that, and when the Spirit of the Lord is, there is liberty. Whai mai o le mea o iai le nganga o le tua e iai le sao lo tonga. But we all, with unveiled face, O whapenana iai tātou I le whaapupula ina o tātou mata. beholding as in the mirror of the glory of God. O tātou wama ai atu I le whaata I le mamanu o le tua. So you are the mirror of the living God. O oe o le whaata o le tua. Amen. Amene. So when you have God in you, Ai ai le tua I te tonu ia te oe. you are the reflection of who God is. O oe wā tangia mai ai le tua. You're not going to look down to people. E le te tau aina toi wā ai maua lalo I tangata. You're not going to discourage people. Toi wha vai vai tangata. You're going to uplift people with your words. O la ia te oe le loto le wha penana si tia tangata. Hallelujah. Amene. You're not going to be murmuring around people, E te le koe mui mui e me ko mumu I kanka. pulling people down by the way you talk. Me ka mo koso I lalo kanka I la wale ki kau kalai. That's a bad O le mirror. wha aka le anga le ngā. We need good mirror in the E church. te tauna iai ni wha ata le lei le ka le sia. Whenever you go to a mirror, Ai alu lumo le wha ata. you will see your face. E wa ai le o fo linga. And it says that here, you are the mirror. Alo whai mai ai o o le wha ata. Looking as the glory of God shines upon O you. lo pupula mai ai le mata ngō fio le tua ia te oe. Let the other mirror look at the other mirror. Wa ai le si wha ata I le si wha ata. What did you see? What did you see? Nā le mea nei loa e te oe le wha ata le nā. Is it the perfume mirror? E pe fua le wha ata nei lau vai. Amen, amen. Or it's a very joyful mirror? Po se wha ata oli oli. Because a mirror reflects the real image of what it's looking to the mirror. Wa le wha ata te wa ai tonua ia I lo wata. And when you look into the mirror and it's not so good, Ai vai atu la le wha ata pe ka ei mai lau vai. and then you say to the mirror, Le whai atu le wha ata. mirror, mirror, mirror on the wall, Wha ata, wha ata, wha ata. what I see is of them all. Au wa ai atu ia te oe. I want a reflection of the Almighty O God. te mana o le pupula o le tua. Because I am the mirror of who my God is. Ina ia o loa atu le mata ngō fio lau atua le. Hallelujah! Hallelujah. You are a mirror of who God is. O oe o le wha ata o le pupula o le tua. When there is disunity within a home, Ai ai le wheloto ai te tono le ka le sia. there will be a mirror in the home that everybody will look to. O lo iai se wha ata e wawa ai o mai lava tangata I te And tono le that is whane. you, my friend. O oe lea la uo. They will listen to you. They will look to you. E wha longo ma wha penana wawa ai atu ia te oe. But what will you say according to what the Word of God says? Po le alau tala e whai e tusai ma le upo o le atua. Because it says here that we're being transformed into the same image Wa whai mai le upo o le atua o le ai ai whesuia inga e tusa ma le upu. from glory to glory. I le pupula I le si pupula. As you live with God day in and day out, A e soifua I maola I lo soifuanga I lo wanga o you're lo not koi going to mai. be the same. E le te tauna e tu mau ai pēa. The next day is much greater than the last day. O le si aso e tauna sili atu I le si aso. Things that happened yesterday will be even greater than today. O mea sa tupu i ansa anafi e tauna sili atu me le asu nei. Hallelujah. Hallelujah. When Moses was on the mountain, Ina ua alu mosa I le maunga. 40 days, Fasfuru aso. he was with God Na iai o ia ma le atua. night and days. Po ma le au. And when he came back, Ina ua iai o ia le mea lea. the people were so shocked. Te I tangata ina ua wa ai ai. This is a different Moses. Tua ese lava le mosa le wala atu loa. His face was shine. Wa matua pupula lava ona folinga. They knew that he was with God many times. Na la tau loa ai tele aso na iai mosa ma le atua. But this time is very different. Al taimi lea ese mai la.
It's more glorious than before. E mamalu atu mai isi mena lātou wa ai ai. And this is what they say. Au le tala lena lātou whai mai ai. Bring something to cover his face Au mai se mea ufi mai ai. so that we can talk with him. Ina ia whai ena lātou tala noa mamose. But even though with the veil upon his face, E lava ana ia le veli lea on falling. the glory of God was still shining through the O le veil. mamalu lea le atua lo atu atani lava. Whatever people try to cover you from, O ha lava mea tamu whaitanga te ufi. but I'll tell you, when you have the glorious of God in your life, Ai ai le mamalu leo le atua I lo soifua. the presence of God will come through. O le awha penana matua atangia lava le mana And the leo le love atua. of God will penetrate, O le awha penana suluia ai fo I le lofo le atua. because it's from glory to glory, Mai le pupula I le si pupula. as by the Spirit of the Lord. Ona o le nganga o le atua. It's not because of a church. E le ona o le kalesia. It's not because of a calling, E no le whapes o stangata. but it's because of the Spirit of the Lord. Ai ona o le nganga o le atua. If you need change in the church, A whape ini swinga I le we need to kalesia. depend upon the Spirit of the E Lord. te tauna tatu whalangolango I le nganga o le If you atua. need the change in your family and your children, Ai mo mese swinga I tono lo ai you nganga need to depend upon the Lord and the Spirit whalangolango of I le God. ngang paia. Because it's only the Spirit of the Lord A wa na o le nganga o le will atua. bring the transformation, Na te whaia swinga ia. and it will change us. Masui ai tātou. You'll see something different. Na e wawa ai le se mes ese atu. Don't ever think that God is not finished. Awa lavani e manatu natu mai Everything is mawhapau. being done by God. O mea uma lava na whaia e le atua. It's our part to continue O le tātou mata whaia i whaau au. and to proclaim Matau tino. and to stand Matatu tū. with what God has promised us. I mea na fola fola I le atua. Because He's going to take you from glory to glory Wala te ave o I le si mamalu I le si mamalu. as the transformation continues. Na whapenana i lea o le suia inga lea whapenana whaau au. Amen. 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 Remember when there is a butterfly, Mana tua mai le melo le pepe. before you see the beautiful butterfly, Ai te le iwa ai atu le pepe le. you have to remember the changes. E te tauna e loa le amatanga mai o le suinga. It starts with a simple egg, A mata mai lava I stama I fofoa na po se fua. and then it goes on to a larva, Na alato I le sila asanga na. and then to a caterpillar, Ia alato I le melo te ketapila. which a caterpillar is a very ugly little creature. Ia e makua maka ngā e lauwa ai le mea ngā. Not only that, a caterpillar is very ugly, E le ngata e mata ngā e lauwa ai. but it grows like a caterpillar. E papenana tolo pe o le alu ke kapila. It grows under the leaves and on the leaves and under the leaves. E te tolo I lungo laula au, te alu lalo laula au. He grows everywhere. E te tolo I so se mea. And finally, Ina u whapenana ho I le si la sanga. it comes to the stage, the last stage. O mai lai le la sanga na e wa ai ai. And then this pupa starts to have wings. Na e wa ai lewa ai o whapenana ia apa Not au. only that have wings, but what a beautiful creature. E le ngata wa iai apa au e wa ai atu le matango fi o le pepe lea. Not only that, he was once growing, but now he's ready to fly. E le ngata sa te tolo a o lewa sauni e lele. Amen. Amen. Remember your life, you were once a caterpillar. Mantua mai lo soifua sa pe o se ke tapila. You're very stupid and you crawl everywhere. Ke lo mea se sesa e whaia. And sometimes you eat around the things that you're not supposed to eat. E ke aia so se mea le kaunga aia le You kunga drink mau. what you're not supposed to drink. E ke whaia le mea le kausa e You whaia. crawl everywhere. E ke kolo solo I so se mea. And now you become to see the light Le lau e anga I mai ma e of the whaia le righteous marama. of God. O le matami o tonu o le atua. Not only that, you now stop rolling around, E le ngata u whapenana le to tolo solo oe. but the changes starts to happen. A le wa anga I mai suinga le I lo Not only soifua. that, it starts to E happening, le ngata u a mata na tupu. but the new face comes up. Ia wa anga I mai mfolinga fau. You were once looked like a very old woman, almost dead. Ia sa peia o stangata po stangata matua lava pe la oti. When you come to church, you sleep all the day. A e sau le lotu e te moe mai lava You le just tae. wake up when it says 1, 2, 3. Na lo wala mai al te me whai el tasi lo tolu. But now it's changing. A le wa sui oe. Not only that, you're changing, E le ngata wa sui oe. but you start to rise A up. le wa mata na anga I mai lunga. You see the new colors, E wa ai atu I mea fau. the beauty that has never been Le seen. mata ngō fia le te le ilo mo mua. Not only that, everybody sees it, E le ngata uwa ai o mai tangata.
And everybody adores it. U whapenana a matana a ngai And mai ruma. you will hear them, they say, oh, look at the poor old woman. O alonga atu ai lo matua lele. It's no longer old and low. Not old and low, but now it's different. Wele ka ko o mai a le o so yala. Now she's flying. O le wa matana lele. Now she's O le wa flying. lele. That's where God has called you to be. O le mea nai mana o le atua te tauna e ai. Not to stay where you're at, E le tauna e nofo nofo e but pere change na. from glory to glory. Ai tauna sui mai le So mamalu that le you will mamalu. fly according to what the Spirit of the Lord Ina says. ia whapenana e lele e tusa ma le mea lai whai So mai that le anga le everybody will atua. see the changes that the Spirit of God has done. Ina ia wa ai tanga tau mai le mea na sui ai oi le It's nganga only le when the atua. Spirit comes upon you. Whato ama whaina whai na wa whifo le nganga pa But you ia have atua. to allow Him to do so. Ai ta tauna e whaatanga o ia whai o le mea na. Amen. Amene. It does the change because it reminds us of how good Jesus is. Iai ni suinga o inai wha manatu mai ai le lei leo Yesu Keriso. Not only that, when the Holy Spirit comes upon you or rests upon you, He will sustain your love for Christ. Ni ngata i lea saule nganga pa ia ma whio i tonu ia tau. Ele atu mau fo i loa lofa ia te ia. Not only that, the Holy Spirit does not only reveal the truth of Christ, but the beauty of Christ. Ele ngata e saule nganga pa ia wha manatu i le matanga o whio Yesu Keriso. The power O le moni fo i ma le mana o Yesu Keriso. The wisdom and the love of Christ. O le poto ma le alofa o le atua. The Holy Spirit makes us feel Christ is more than anything. O le nganga pa ia e wha matua tumuina i tātou e tusa ma le tele o nisi lava mea. He's more than enough. Wa lava ma to toia lea. Nothing compares to Him. E le ise mea e wha atusa tusa ia te ia. He will sustain your love for Jesus. O le wha penana matua wha atumulia o i le lofa ia Yesu Keriso. And you will sing day in and day night. La eva ai e loa ngai atu mo loa ngai mai. And you will have praises in your mouth. O le awha penana sauna o le vi inga mai lungutu. And you will remember the song that once you heard when you were young. Na e toi mana tua i lea o pese sa e na ngona o e lai titi. It says that I keep falling in love with Jesus over and over again. Pese na o tia lofa ia Yesu yaso uma maso uma lo wolanga. Why? Ai sea. Because the Spirit of God reminds you Ai wa le nganga pa ia leo le tua e wha manatu mai ia to toi. remember and remind you of the love of Christ. Ina ia e mana tua ma toi wha manatu le lofa o Yesu Keriso. That's why that song is so real. O le mea na e ese ai le moni o le tua. You have to keep falling in love with Jesus day in and day out. E wha penana tu mau pea lo wa lofa i le tua yaso uma i lo walu ma lo foi mai. I believe you remember that song. E mana tua e pese le na. Amen. Amen. Can you sing it again? I keep falling in love with Jesus over and over and over and over again. I keep falling in love with Jesus over and over and over and over again. He gets Sweeter and sweeter Yes. as the days goes by. oh, what the love between my Lord and I keep falling in love with Jesus over and over, over and over again. See, you have to sing it. Amen. E te tauna e tau tino mai pese ai. When you get into your car, Ai toi alu lau ta avale. the Spirit of God is with you. I ele nganga pa io le tua ma oi. Even when you drive your bus, wherever the bus is taking you, Po la lava le mea na te alu ai. Po la whether you're driving or you're sitting in the bus, pete ave sing. pete no foi tono le pas. And you said, I love you. Pa wala tala. I Te love lofa you, ia te o Yesu. Nothing compares to you. I lei se mea na te whaatu sa tusa ia te oi. What you have done for me Mea na e whaia ia au. is more than what I can think. E sili atu lei mea te manatu iai. But I love you. O te alofa ia te o Yesu. The greatest thing in life is love. And love that God brings to our hearts. Nothing will ever compare. Whether you have something or nothing, that love of God will sustain you from continuing to love God. O le lofana o le atua e whapenana tu mau pe te tonu ia i tātou. E lei se me whaatu sa tusa iai.
Not only that, we realize how much God loves, Le ngata I leo tātou loa, le matau tia le lofa o le tua ia I tātou. but the reality of his love for us. A o le moni o lona lofa lea. Even though we memorize that verse 3:16, but it's so true. For God so loved the world. Not only us, but people that don't know him. The way that we do things, it never changed the heart of God. E le mawhai lava na suia le loto o le tua ia I tātou. Whamanatu mai pēli o ane nā tōru sifuanu. Le lofa o le tua I o tātou tangata. No matter how far we are from God. Iu lava na tātou mamao mani o sisi o taimi. But not only God loves, but it says, so loved us. Au na o le tua lava ese le lofa ia I tātou. The word there, it doesn't mean that the world that we live in, but it's a world of people. Le lalo langi lea o lo tātou no nofo ai ma le si o manga o lo tātou iai. It's a world that he prefers, it's you and me. O le lalo langi lea e whapenana whatatau le ia te oe maa. Not only that he loves, but he gives. E le ngata na te alofa, ane ia whapenana ia au maia. So that no one will be perished. See, that's how much God loves us. E nei whapenana tātou loai, le matau tia leo le alofa o le And tua. that's the Spirit of God reminding us Au le nganga pa ia na o le tua, na te whamanatu mai. to keep falling in love with them Ina ia tātou alo lofa pe ia te ia. because he loves us so much. Awana ia lofa tele mai ia tātou. My next point is the Holy Spirit resting upon us so that we can have the glorious of God. 1 Peter 4:14 says, if you are reproached for the name of Christ, blessed are you. For the Spirit of glory and God rests upon you. On their part he is blasphemed, but on your part he is being glorified. A whai upulanga ina o tau ona o suafo o Keriso, a mu ia o tau, a walo o tau mau ia te o tau le nganga mamalu o le atua, o lo o whaiwhaia o ia e la tau, a ua vi ia e o tau. If you look around what the world is going on now, Ai wawa ai le lalolangi le mea o tupu ai le taimi le nei. you know, Christian has been condemned by the people. Whapenana matua salaina ai le telo Kerisiano e tangata. We're being looked down by people. Wa tato wawa ai awa lalo i tangata. We're going through hard times nowadays. Tato hui ai mea whainga tai le telo taimi yaso nei. But the Spirit of the glory of God is upon us. A le mana o le mamanu o le nganga o le atua o lo lunga i tātou. His glorious God and power God is upon you. O le mamalu mo le matau tia o le atua le o lo lunga i tātou. You know that within our homes and our families, Tātou te loa mea le tono tātou ainga. our families just look down at you and us. E whapenana wawa ai mai tangata e ai maua lalo i tātou. But God says you have to be happy with that. Ai whai mai le upo le atua e te tauna tātou fia whatasi mai lātou. To them you are nothing. O i lātou i le eise mea o iai. But to me, God, I'm being glorified. A o au o le atua u whapenana whapaleina ma vi ia. Because you're not buying in with what they think. A wa e te lo iai le mea le mawhau whau But lātou you're iai. honoring me by the way you live. A wa e a whapenana e alofa mai a tau i la walolo e ola ai. That's what it means that God is glorified. O le mea nei whapenana whapaleina ai lau watua. Because the Spirit of God is upon us. A wa o le nganga o le atua wai lunga iai tātou. Hallelujah. Hallelujah. You know what? Ang puna rin sa amor, kau kifika nga kauma. We all want to be kings. That's what we all are. Mangona nao tangata Samoa. But we come down to where God wants us to be. Ai te taun tātou o mai lalo le mea mana o i le atua i So that tātou. our God will be glorified through Ina i us. tātou loa ana whapaleina le atua i mea tātou te whaia. That's when we learn we're sorry. That's when we learn give us another chance. O i nā tātou te ao ina mai ma tātou whaamau lalo ma whaia tu le That's atua when mai we se say, siama noa. let's trust God. Mea nai tau ai na tātou talitonu i le atua. Let's pray for His will. Tātou talitonu ma te talo lalo ma tau tia. Because this is where God wants us to be. A wa o mea i e mana o le atua tau na tātou iai. To stay humble. Ina i whapenana tātou ola le loto maua Being lalo. condemned by people. I whapenana whaalanga ina mai e tangata. Look down and walk over by people. O ai maua lalo mai ma whapenana
ta mo la loina i tanga. The name of our Lord is being glorified. Au whapenana vi ia ai lo tātou atua. Because if it wasn't for him, Awa ana le ai mo ia. we can retaliate. E whapenana tātou tali atu iai. We can answer back. Whapenana tātou toi whai atu iai. We can do worse than what they do. E le anga atu se me tātou te And whai they mo know lātou. that we can. Awa o tātou lau o tātou whamamaina. But now we change the way we are. Awa o suia i tātou ona o le tua. Because the Spirit of God is now upon us. Awa o le nganga o le tua o lewa i lunga i tātou. So that our God will be glorified. Ina ia whapenana vi ia le tua. And this is what Peter was saying to his fellow friends. But may the God of all grace, who called us to eternal glory by Christ Jesus, after you have suffered a while, perfect, establish, strengthen, and settle you. To him be the glory, the dominion, forever and ever. Amen. 1 Peter 5, 10, 11. A o le tue ona le lofa tu noa o malava. O le na mal awina i tātou ia i uatu i lona mafu. Manuia e whaavavau o ia Keriso Yesu. Pe atinga ina o tau na yaso, ia wha ato to ina o tau e ia lava. Ia wha tumawina, ia wha malusia ma ia whaavaina o tau. Ia te ia levi inga mele malosi ia whaavavau lava. Amen. See, Peter was saying, have the courage from God. Whai mai Peteru, ia te oile loto tele mai le tua. Because when your heart is broken, God will restore it. O a taimi e whapena na whaalenga ina ai pe nuti ai lo loto. And if you are down, God will just give you strength. Wela ngona ai le toi lalo po e le whapena na maua lalo lo tangata e mai le tua le malosi. If you have doubts and unbelief, God's Spirit is upon you. A whapeile le tel tono mo le masal salo o lo ile nganga o le tua i lunga Because ya te oi. God is our only hope. A wa o le tua pau leo le tatu whamoemoenga. And he said to the Romans in chapter 15, verse 13, now may God of hope will fill you with all joy, peace, in believing that you may bound in hope by the power of the Holy Spirit. O le tua fo i tupu mai ai le whamoemoe, i whatutumuina o tau e ia, i le oli uma a tōma le file mu, ina ua whatuatua, ina ia telelo o tau whamoemoe ona o le mano le ngangpaia. It says, now may God with hope, all joy and peace, believing that you are bound in hope by the power of the Holy Spirit. O ia o le tua o iai le whamoemoe na te whatumuina i tātou, i le oli, a tōma le file mu ma le whatuatua, e ala i le mano le ngangpaia. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Number 5, it says, the Spirit of God comes upon you so that you will overcome your doubts and unbelief. O le ngangpaia i lunga ia te oe ave sele popole, ai whaafile mulu loto. When it comes upon you, A fio mai le nganga o le tua i lunga ia te oe. doubt has to go. O le loto masal salo e te tau na luese. Peace has to replace. Ai te tau o na iai le file mu. And joy has to fill your heart. Ma le oli le whaatumu i nei lo Amen, loto. amen, Amen. amen. So when it comes upon you, A fio mai lunga ia te not oe. only that you're a new creature, Wa ta ua oe o le tangata. but your mind is changed. Wa sui lau wa ai. But your mind and heart is full with joy. A olo ma whau mo lo loto ua tumu le oli. I have to get to my last point. Me muli. When the Spirit comes upon you, it's what about God is willing to give all of himself to you. O le fio le ngang pa i lunga ia te oe. O lo ua i ofo ina atu le tua le ia te oe. 2 Corinthians 13, verse 14 says, the grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and communion of the Holy Spirit be with you all. Amen. Ia te o tau malama le lofo tu no le li o Yesu Keriso ma le lofo le tua. A toa ma le mafuta whaatasi ma le ngang pa ia. Amen. It says that the Father, the Son, and the Holy Spirit are one. Whai mai o le atua na tama, Yesu Keriso ma le ngang pa ia, e tasi i la tau. And now it says that he's given it all to you. Ai whai mai o le watu ina mai umalava, ia te oe. Now the love of the Father is now given to us. Le lofo le atua tama, o le watu ina mai ia te oe. And the redeeming love of Christ has been granted us. A le lofo le whamangalo le Yesu Keriso, u whapenana tu ina mai mo i And tātou. covers all our sins. Whapenana whamamai na ia tātou wanga sala uma. And the Holy Spirit sustain us A le ngang pa ia, u whatuma wina ia tātou. with our faith in Christ. Malo tātou whatua tua ia Keriso. That's why it says, Mea nai whai mai ai.
The grace of the Lord Jesus Christ O le alofa tu no o Yesu Keriso. and the love of God Ma le alofa o le atua. and the communion of the Holy Spirit Ma le whaamanatunga whaatasi ma le nganga pa ia. be with you always. Whai mai e iai whaatasi ma o yaso uma. Not only that we have the Father with us, Le ngata o tato iai whaatasi ma le atua tama. but also we have Christ loves with us, Le mo iai fo e ma Yesu Keriso whaatasi ma i tato. and we have the Spirit of God A with toa us. ai ma le nganga pa ia o le atua. So the whole Trinity of heaven, O le atua tol tasi lea wa iai tato. we carried it with us. O le o tato tau aveina ma i tato. Because you are now the temple of the Awa o Holy leo Spirit. le malu malu o le nganga pa ia. Now give him a hand of praise. Ave leo sau pati e vi ai le atua. Hallelujah! Hallelujah. Hallelujah! Hallelujah. Can we be upstanding? Tato tula i mai. Father, we thank you. Whaafitai tama. We glorify your wonderful name. Mātou vi ia lo suafa mātango fi. We thank you for being upon us. Whaafitai lo o fio mai lunga ia i tātou. And we thank you for being with us. Whaafitai lo iai whaatasi mai mātou. And thank you for being inside of us. Whaafitai o lo iai lea i te tonu iai Thank you for mātou. choosing us Whaafitai lo filfilio i mātou. as carrier of your presence. O e na whaina tau aveina lo mamalu. We thank you for we are the temple Mātou whaafitai atu o i mātou o malu malu. of you, Holy Spirit. O oe lea nganga pa ia. We thank you for loving us, Whaafitai lo o lofangio i mātou. giving for us, Lo ofo ina mai leo lo soifua mo i mātou. and loving us even more. Mo lea lof tele lea mo i mātou i sili atu. To you be the glory. O le vi inga lea i ata oe. Let this message, Father, A vea le nei fe autama. will be carried in our hearts Whapenana tau aveina pele o mātou loto. so that we will no longer the same, Ina ia au ai na mātou tū mau pele mo mātou iai. but we are carriers, A o i mātou o tangata o tau aveina. the presence of the living God. O le mana o le atua soifua. As the temple of the Holy Spirit, O le mana o le malu malu o le nganga pa ia. so that the glorious God Ina ia whapenana iai le atua mamalu. will be revealed through us. Whapenana atangia mai lea ia i mātou. We thank you for loving us. Whaafitai le lofa mai mo i mātou. In the wonderful name of Jesus, I pray. I le suafo Yesu Keriso o mātou te talo ai. Now give him a hand of praise. Ave leo se pati e vi ai le atua. Hallelujah! Hallelujah. Hallelujah! Hallelujah. Father, we thank you. Lord, you know my mind and thoughts. Just think of him before you go. Lord, you know Sing it along with the my team. life and all. I wanna be made whole again. In worship you are my friend. Sing it again. Lord, you know my mind. Lord, you know my mind and thoughts. Lord, you know my life and all. I wanna be made whole again. We worship you are my friend. We worship you are my friend. Just raise your hand one more time. Si ai loa ao. Just follow this simple prayer with me. Muli muli mai te talo le nei. Father, I thank you. Ta mau te whaafitai atu. Thank you for giving us Jesus Christ Whaafitai atu le tuina mai o Yesu Keriso. that saved us all. O whaalaina ai mātou uma. Thank you for sending the Holy Spirit Whaafitai le au ina mai o le nganga pa ia. so that
He will help us throughout life. Ina ia whapena le fisosani ia i mātou le reo langa nei. Thank you for all that you have promised. Whapteitele me umana e fola fola. And I take it in by faith. O te tau aveina i le whatuatua. Thank you for cleansing me. Whaptei le whamamaina wa. Thank you for calling me as your child. Whaptei le wala awina wa o lo watali. Through the death and the resurrection of Jesus. I le maliu ma le toe tua Iesu Keriso. With the blood of the covenant. Me le toto le whengainga. Not that I am a child of the living God, O ta ua ia o le aftine ma le atali i o le atua. but a new creation in Jesus. O le tangata fau ia Iesu Keriso. Thank you for a new life Whaptei le ola fau. that you've given me. E o mai moa. Thank you for the faith that I have in you. Whaptei le whatuatua ia te oe. I am cleansed. Wo o whamamaina. I am whole. Wo o ato toa. I am a new creature. O a ua tangata fau. And I thank you, Jesus. O te whaatai atu Iesu. To your name be glorified, I lo suafa Iesu ia vi nay i. and forevermore. Nei se i o le whaavava. Give him a hand of praise. Ave leo se sipati a te ia nei taia. Father, we thank you for today. Whaatai tele tamale nei aso. As we go home, Au mātou anga i atu le whali. let us remind ourselves Whaamanatu mai i mātou o e we le are atua. carriers of the presence O of i God. mātou o e o tau aveina le mamalu o e le We are atua. the temple of the Holy O i Spirit. mātou o le malu malu o le ngang paia. And we carry what heaven has for us. O mātou tau aveina mea na e whaia mo i mātou. And we share it with the lost world. Mo mātou whaasoa atu i le lalolangi le ilolo. Thank you for the light of you, Jesus. Whaatai le malamalama o Iesu We Keriso. carry that with us O mātou tau aveina le whaatasi mai and mātou. light the darkness world we live E in. whaamalamalama i nei le lalolangi o lo mātou i ai le Thank you, pōsa. and I give you praise. Mātou whaatai atu ma vi o e le atua. In the name of Jesus, I I pray. le suafa Iesu Keriso wala au atuai. Now give him a hand of praise. Ave leo se sipati a te ia nei taia. Jesus. Hallelujah. Yeah. See my little tau. Just to pay long tau. I got a few more notices from Mole Lava. From Mole so officer. Now le autatalo tai out because ole ta pena me ole tato youth Sunday next week. Ila solufu tasi famalo lol tato maftanga le fa ila officer ila solulu mal tato onga pese la stofi. I took more night tato fanau famal molea. And one more thing famal molea, if you live today, life I live fundraising a while il fa mo si e kalisi fa Britannia. Fa ele tato kokolesa mol fanau. Remember le wa o fai fual kokolesa. O la usapola ye they're finding a meal online. You can have a ticket. O las farile fa ye from 3 o'clock till 7. Fa pe te fia langulang o te now for ye langulang wai. Just pick a ticket and then that's your support. In a fa pen fa fingo fie me si fa na o fa pe na ye. Ya war fa muy so we have a ticket. Le telen tickets ye. Now me la me fa o wele la so madua fia fia lo fa ye nei. Tela na ela tu foi ai fuai. Ai mana ia lau sapo le da va pe tel watu ai. Ya war fa mo na fa na. Ya si mo lunga la lo au. Ya ta si lu tolu. To God be the glory forever and ever. Amen. One more time. 1, 2, 3. To God be the glory forever and ever. Amen. God bless you. Let another mirror look at the other mirror and say, may God bless you. I see the glory of God in you. Thank you, Pastor Bush.